Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Ya eyyuhan nebiyyuttaqillaha ve la tuti'il kafirin vel munafiqin. İnnallaha kana aliman hakima. Ey Peygamber! Allah'a taqvadarlık qilishni davomlashtirgin. Kafirlarga ve münafıklarga itaat qilmagin. Allah haqiqatan bandalarning amallarini bilib turg'uchidir. Ularning ishlarini hikmat bilan boshqarg'uchidir. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. Sana Parvardigoring tarafidan vahiy qilingan narsaga, ya'ni Qur'onga agashgin. Allah haqiqatan qilgan amalinglardan to'liq xabardordir. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Hamma ishingda Allohga yo'langin. Allah sana ami bo'lishga yetarlikdir. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. Allah hiç adamның içində ikki yürək yaratqını yox. Sizlər zihar qılğan ayallarınlarını Allah sizlərə anı qılğını yox. Sizlər balı qılıb alğanlarını Allah həmmə hökmdə öz püştonlardan bolğan balalarınlarının hökmüdə qılmadı. Bu, yani öz püştonlardan bolmağanlarını balı deyiş faqat ağzınlarda aytilgan sözdür. Allah haq sözünü aytidi. Toğır yolğa başlaydı. Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Fa in lam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid-din wa mawalikum. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Ularni atalarının isimleri bilen çağırınlar. Bu Allah'ın dergahide doğrudur. Eğer ularının atalarını bilmesenler, o çağda ular sizlerinin dini qerinişinlardır. Dostlarınlardır. Sizler severlikten kılıp salgan işlerde sizlerge hiç günah bolmaydı. Lekin kasten kılgan işinlarda sizlerge günah boludu. Allah naayeti mağfiret kılgıcıdır. Naayeti mehribandır. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كان ذلك في الكتاب مسطورا. Peygamber müminlerge ularının öz nefslerinden çağırdır. Peygamberinin ayalları ularının analarıdır. Kitabullah'da uruq tuqqanlarının bazısıga miras elişte müminlerden ve muhacirlardan yakındır. Lekin müminlerden ve muhacirlardan bolgan dostlarınlarga vasiyet kılsanlar durus boludu. Bu, yani tuqqanlarının özara miras qıb varislik qilishi kitapta, yani Allah'ın kitabıda yazılgandır. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ
إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Öz vaqtida biz payg'ambarlardan ahd oldik. Sendin, Nuhdin, İbrahimdin, Musadin, Maryam o'g'li Isodan mahkam ahd oldik. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. Allah qiyomat kuni rostchillardan rostchillikka to'g'riliq so'raydi. Ya'ni payg'ambarlardan payg'ambarlikni yetkazganligini so'raydi. Allah kofirlarga qattiq azob tayyorladi. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Ey müminler! Allah'ın sizlerge bergen nimetini eslanglar. Öz vaqtida üstünlarga kuffarlardan uyuşkan uruşkuchi qo'shin kelgan edi. Biz ularga qarshi bo'ron va sizlarga ko'rinmaydigan qo'shin, ya'ni farishtalarni avatdiq. Allah sizlarning qilgan ishinglarni ko'rib turg'uchidir. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. Ayni vaqtda ular yuqori tarafinglardanmi, tuvan tarafinglardanmi hujum qilib kelgan edi. Bu chaqda ko'zinglar chekchiyib qolgan, yurkinglar og'zinglarga qoplashib qolgan. Allah haqida turli gumonlarda bo'lgan edinglar. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Bu yerda müminler sınalgan ve beşiq kelgan kunning qattiqligidan go'yo ularni yer silkiganda qattiq tavrinishga uchirgan edi. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Ayni vaqtda munofiqlar va dillarda munofiqlik kesili barlar Allah va uning payg'ambari bizlarga quruq va'dalarni qilibdikan deyishatdi. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. Ayni vaqtda ulardan bir guruh odam, ey Yasribliklar, bu yerda turmay qaytinglar deyishatdi. Ulardan yana bir guruh odam, bizning uylarimiz haqiqatan ochiqchilikda deyishib, payg'ambardan ruxsat so'rashatdi. Ularning uylari ochiqchilikda emas. Ular faqat qechishni o'ylaydi. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. Agar shaharga to'rt tarafdan hujum qilib kirilsa, ondan ulardan iymondan qaytish, musulmonlarga qarshi urush qilish talab qilinsa, ular bu talabni uzluksiz ravishda oz vaqt ichida qabul qiladi. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. Ular, yani munofiqlar ilgari Allohga jangda chekinmaslikka va'da bergan edi. Allohga bergan va'dasi so'riladi. قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. Aytqin ki, agar sizlar o'limdan yo o'ltirilishdan qassanglar, qechishning sizlarga hech qanday foydasi yo'q.
Qaçqandımı sizlar dunyodan ozg'ina vaqt bahramand bo'la olaysizlar. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Aytqinki, agar Alloh sizlarga biror yomonlikni iroda qilsa, kim Allohga qarshi turib sizlarni qo'g'diy olaydi? Agar Alloh sizlarga rahmat qilishni iroda qilsa, kim uningga orisha olaydi? Ular o'zlari uchun Allohdan boshqa hech ega va hech yordamchi topolmaydi. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. Allah ishchanlardagi boshqalarni jihatdan to'squchilarni va qarindoshlarga Muhammadni va sahobalarni tarik etib bizning qishimizga kelinglar deguchilarni obdan biladi. Ular jangga riyo qilib andisonda qatnashadi. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. Ular sizlarga yordamda bo'lishga bexildir. Agar ularga dushman tarafdan xavf keldigan bo'lsa, ularning sangi sakratga tushib qolgan odamdek qo'rqinishdan ko'zlarini pildiriltib qarayotganligini ko'rsan. Qo'rqinish ketganda, ular pul molga ochko'z bo'lgan holda sizlarni keskin tillar bilan ranjitdi. Ular chin dillar bilan iymon etgan emas. Ularning kufri sabablik amallarini Alloh bekor qildi. Bu Alloh uchun osondir. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. Ular, yani munofiqlar qattiq qo'rqqanlikdan ittifoqdosh qo'shinni chekinmidi deb o'ylaydi. Agar ittifoqdosh qo'shin qaytib kelsa, ular qirda arablarning, yani qir arablarining yonida turib, sizlarning xavringlarni fuqash, tinish yetishni orzu qiladi. Ular urush vaqtida oranglarda bo'lgan taqdirdimi, qo'rqqanlikdan jangga riyo qilib, andisonda qatnashgan bo'ladi. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sizlarga Allohni, oxirat kunini umid qilgan va Allohni ko'p yod etganlarga Rasululloh albatta yaxshi ulgudir. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Müminler ittifaqdaş qo'shinni ko'rgan chaqda bu, ya'ni qiyin ahvolda qolganda dushman ustidan g'alaba qilish Alloh va uning payg'ambari bizga va'da qilgan ishdir. Alloh va uning payg'ambari rost aytdi deyishdi. Bu ish ularning Allohga bo'lgan iymonini va Allohning buyruqlariga bo'lgan bo'ysunishini texmo kuchaytdi. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadulloha alayhi faminhum man qada nahbah فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Müminlerning ishida Rasululloh bilan g'azotga chiqqanda sabatliq bo'lib, shehid bo'lgan qadar dodillik bilan jang qilish to'g'riliq
Allohga bergan ahdini ishga oshirgan nurg'un kishilar bor. Ularning ba'zisi ahdiga vafo qilib shahid bo'ldi. Ba'zisi shahid bo'lishni kutmoqda. Ular Parvardigoriga bergan ahdini hargiz o'zgartgani yo'q. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Allah rastçılarga rastçılık üçün ahiretdə ən yaxşı mükafat berdi. Munafiqlarni, ahdini buzğuchi munafiqlarni munafiq piti dunyodan ketkizib, agar xolisa azoblaydi. Ya ularni tavbiga muvaffaq qiladi. Allah haqiqatan bandalarga nihoyatda mag'firat qilguchidir, nihoyatda mehribondir. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. Allah kafirlar, yani Medine'ge hücum qilgan ittifaqdosh qo'shinni xop qayturdi. Ular maqsadiga yetolmadi. Allah düşmanga bo'ron va farishtalarni opridi qilib, mo'minlarni urushsiz g'alabaga erishtirdi. Allah kuchlidir, g'olibdir. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا. Allah ahli kitobdan mushriklarga yordam berganlarni, ya'ni Rasululloh bilan qilgan ahdini buzgan Bani Qurayza Yahudilarni qo'rg'onlardan tushirdi. Ularning dillariga qo'rqinish soldi. Ularning bir bo'lkini o'ltirdinglar va bir bo'lkini asir oldinglar. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. Allah sizlarga ularning zaminini, qo'ru joylarini, mol-mulklarni va texi sizlarning qadiminglar dastlab boqmagan zaminni miros qilib berdi. Allah har narsaga qodirdir. Ya ayyuhan nabiy qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. Ey Peygamber, artıq xiracat sorab seni rencitken ayallarınğa etkin ki, eğer sizler dünya tirikçilikini, yani paravan turmuşni ve dünyanın zıbu zinnetini közüsenler, kilinglar, sizlerge bir az nersi berey, sizlerini çıraylıkça koyup berey. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. Eğer sizler Allah'ni ve Allah'ın peygamberini ahiret yurtini ixtiyor qilsanglar, Allah haqiqatan ishinglardagi yaxshi ish qilguvchilarga cho'ng savobni, ya'ni ko'z ko'rmagan, quloq anglamagan va insonning ko'ngliga kelmagan nozu ne'matlar bor jannatni tayyor qildi. Ya nisa'an nabiy man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. Ey peygamberning ayolları, ishinglardan kimki oshkora qabih ishni qiladigan, uningga aslab azob qilindi. Bu Allohga osondir. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا.
Sizlardan kimki Allohga va uning payg'ambariga itoat qilsa va yaxshi amal qilsa, uningga savobni 2 qatlab beramiz. Uningga jannatda esil rizq tayyorladik. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Ey payg'ambarning ayollari, sizlar boshqa ayollarning hech biriga o'xshamaysizlar. Sizlar yot erlarga so'z qilganda nazokat bilan so'z qilmanglar. Nazokat bilan so'z qilsanglar, dilida nifoq bor odam sizlarga qarta tamadi bo'lib qoladi. Gumondan xoli yaxshi so'zni so'zlanglar. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Öyleringlarda o'ltiringlar. Ilgirki jahiliyat davridagi ayollarning yasnib chiqqandek yasnib chiqmanglar. Namoz o'qinglar, zakot beringlar. Allohga va uning payg'ambariga itoat qilinglar. Ey payg'ambarning oilasidagilar, Alloh sizlardan gunohni soqit qilishni va sizlarni tamoman pok qilishni xohlaydi. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. Öyleringlarda Allohning oyatlaridan va hikmat, ya'ni payg'ambar alayhissalomning hadislardan o'qilayotgan narsalarni yod etinglar. Alloh haqiqatan sirlarni bilguchidir, hammadan xabardardir. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Müslüman erler ve Müslüman ayallarga, mümin erler ve mümin ayallarga, taat ibadet kılgıcı erler ve taat ibadet kılgıcı ayallar, rastçıl erler ve rastçıl ayallar, sevir kılgıcı erler ve sevir kılgıcı ayallar, Xudodan qo'rquvchi erler ve Xudodan qo'rquvchi ayallar, sadiqi berguchi erler ve sadiqi berguchi ayallar, ro'z tutquchi erler ve ro'z tutquchi ayallar, nafslarni haramdan saqlag'uvchi erler ve nafslarni haramdan saqlag'uvchi ayallar, Allohni ko'p zikr qilguvchi erler ve Allohni ko'p zikr qilguvchi ayallarga Allah mag'firat ve katta savob tayyorladi. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Allah ve onun peygamberi birer işte hüküm çıkargan çağda ayol müminlerinin öz işide ixtiyorligi bo'lmaydi. Ya'ni Allah ve Allah'ның peygamberi birer işte hüküm çıkargan iken hiç adamның onunğa muhalefetçilik qilishga bo'lmaydi. Kimki Allah'a ve onun peygamberiga asilik qilsa, haqiqatan o op-ochiq azg'on bo'ldi. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ
وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Öz vaqtida sen Allah nimet bergen, senmi in'am qilgan kishiga xotiningni nikohingda tutqin, Allohdan qo'rqqin deding. Allah oshkorlamoqchi bo'lgan narsani ko'nglingda yo'chirding. Kishilarning ta'ni qilishidan qo'rqding. Allohdan qo'rqishing eng haqliq edi. Mo'minlarga ularning bola qilib olgan o'g'illarining qo'yib bergan xotinlarini nikohlab olsa, gunoh bo'lmasligi uchun Zeynepni Zeyd qo'yayotgandan keyin sana nikohlab berdik. Allohning sening Zeynepni edishing to'g'risidagi amri cho'qim o'rinlandi. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. Allah payg'ambarga halol qilgan ishqa hech gunoh bo'lmaydi. Bu Allohning o'tganki payg'ambarlarga tutgan yo'lidir. Allohning amri azaldilla bekib ketgan o'zgarmas hukmdir. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. Ular, yani payg'ambarlar Allohning amr farmonlarini yetkazadi. Allohdan qo'rqidi. Allohdan boshqa hech kishidan qo'rqmaydi. Ey Muhammad, senmi Allohdan g'ayridan qo'rqmaslikqa shu payg'ambarlarga ergashgin. Allah hamma ishlardan hisob edishga yetarlikdir. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Muhammed aranlardaki erlerden hiçbirinin atısı emas. Lekin o Allah'ın peygamberi ve peygamberlerinin ahırkısıdır. Allah onun bilen peygamberlikni ahırlaştırgan. Onundan keyin hech qanday peygamber kelmeydi. Allah hamma narsani bilguchidir. Sizlarning so'z harakatinglardan hech narsa Allohga maxfiy emas. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Ey müminler, Allah'ını köp yad etinglar. وسبحوه بكرة وأصيلا. Onunğa atdigan akşamda tesbih etinglar. Çünki bu işki vaqtda farishtalar tushib turganlikdan u vaqtlarning afzali hisoblanadi. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Allah sizlarni qorong'ulikdan nurga, ya'ni gumrohlikdan hidoyatga chiqarish uchun sizlarga rahmat qilib turdi. Uning farishlari sizlarga mag'firat talab qilib turdi. Allah mo'minlarga nihoyat mehribondir. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. Ular Allah'tan muloqot bo'lgan kunda ularga Allah tarafidan yo'llangan salom, sizlarga omonlik bo'lsin degan so'zdan iborat. Allah ularga isil mukofot tayyorladi. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Ey Peygamber, seni biz hakikaten guvohchi, bishoratchi, ogohlantiruvchi, Allohning izni bilan uning birligiga, toat ibodatiga da'vat qilguvchi
va nurliq chiroq qilib avatdiq. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Möminlərə onların Allahның büyük ihsanına erişidiganligidan xoş xəbər bergin. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Kafirlarga ve münafıklarga itaat kılmagın. Ularning sana qilgan azar külpetlerge perva qilmagın. Allah'a tevekkül kılgın. Allah onunğa tevekkül qilganlarga yeterlikdir. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. Ey müminler! Sizler mümin ayallarını alsanlar, ondan ularga yaqinchilik qilishdan burun ularni qo'yib etsanlar, bu chaqda ular sizlar uchun iddat tutmasligi kerak. Ularga oz to'la narsa beringlar. Ularni chiroyliqcha qo'yib beringlar. Ya ayyuhan nabiy inna أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. Ey Peygamber! Sana biz sen mehirlerini bergen ayallarını, Allah sana ganimet bergen, esir düşken ayallardan özen malik bolgallarını halal kıldık. Atanın er qeyrindişi ve hemşire qeyrindişinin kızlarını, ananın er qeyrindişi ve hemşire qeyrindişinin kızlarını sana halal kıldık. Bular sen bilen birlikte hicret kıldı. Eğer bir mümin xotun özünü peygamberge bəxş kılsa, peygamber onu mehirsiz ilişini xalısa, bunu müminlerge emas, yalğız sana halal kıldık. Ularning ayalları ve çöğürleri toğırlık bizden çıkargan belgelimlerimiz bizge ma'lumdur. Sana haraj bolup kalmaslık üçün seni alayidliklerge igi kıldık. Allah nahayeti mağfiret kılgıcıdır, nahayeti mehribandır. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. Ayallarından xalığınыңның növbetini arqaga sürsən, xalığının bilan növbetidən başqa vaqtda bir yerdə bolsan bo'laverdi. Vaqtliq ayrılıb turgan ayallarыңdan biri bilan
ham to'shak bo'lmoqchi bo'lsang, sana hech gunoh yo'qdir. Mana bu ularning xo'shal bo'lishiga, qayg'urmasligiga, berganlaringga ularning hammasidan rozi bo'lishiga eng yaqindir. Alloh dilinglardagini bilib turdi. Alloh hammani bilguchidir, halimdir. Ya'ni jazolashga oldirib ketmaydi. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. Ey Peygamber! İlkiyandaki ayallarından başka, yani xotun alsan, sana halal bolmaydı. Başka ayallarının camali seni aceplendirgen takdirdimi, ularını yengüşleş, sana halal bolmaydı. Fakat senin ilkiyandaki çöğreler bunundan müstesna. Allah hemen ersini küstüp turgucudur. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. Ey müminler! Peygamberinin öyleriga kirmanglar. Fakat tamak çaqırılgan vaqtinglarda kiringlar. Başka vaqtda ruxsat bilan kirganda tamakning pishishini kutib o'ltirmanglar. Lekin chaqirılgandila kiringlar-yu, tamak yap bo'lgandan keyin tarqab ketinglar. Tamakdan keyin parangsilishib o'ltirmanglar. Bu, ya'ni tamakdan keyin parangsilishib o'ltirish payg'ambarni ranjitadi. Payg'ambar buni aytishga sizlardan xijil bo'ladi. Alloh haqni aytishdan xijil bo'lmaydi. Sizlar payg'ambarning ayollaridan bir narsa so'rab olmoqchi bo'lsanglar, parda orqasidan so'rab elinglar. Munda qilish sizlarning dilinglarnimi, ularning dillarini eng pok tutadi. Sizlarning Rasulullohni ranjitib qo'yishinglar durust emas. Rasulullohdan keyin uning ayollarini elishinglarmi mangu durust emas. Munda qilish, ya'ni Rasulullohni ranjitish va uning ayollarini elish haqiqatan Allohning dargohida cho'ng gunohdir. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. Birər nərsini aşkarılsanlarmı, ya dilinglarda yoşursanlarmı, Allah haman bilidu. Çünki Allah haqiqatan hamma nərsini bilguchidir. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا.
ularga, yani Payg'ambar alayhissalomning ayollariga otilari bilan, o'g'illari bilan, qarindoshlari bilan, qarindoshlarining o'g'illari bilan, hamshirlarining o'g'illari bilan, mo'min ayollar bilan, qo'l, cho'rlar bilan ko'rishish hech gunoh emas. Ey Payg'ambarning ayollari, Allohdan qo'rqinglar. Allah haqiqatan hamma narsani kuzatib turg'uchidir. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Allah haqiqatan payg'ambarga rahmat yo'llaydi. Ya'ni payg'ambar alayhissalomga rahmat qiladi, sha'nini ulug' qiladi, darajasini ustun qiladi. Farishtalarmi haqiqatan payg'ambarga mag'firat talab qiladi. Ey mo'minlar, sizlar payg'ambarga durud etinglar va omonlik tilanglar. Chunki Rasulullohning sizlarning ustinglardagi haqqi cho'ngdir. U sizlarni gumrohlikdan hidoyatga, zulmatdan yo'riqlikka chiqarg'uchidir. Innallazina yu'zuna Alloha va rasulahu la'anahumullohu fid dunya wal akhirati va a'adda lahum 'adaban muhina. Allohni va uning payg'ambarini ranjitadiganlar, ya'ni Alloh va Rasululloh yomon ko'radigan ishlarni qiladiganlarni Alloh dunyo va oxiratda rahmatidan yiroq qiladi va ularga xor qilguvchi azobni tayyorlaydi. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Müminler ve müminalarga qilmagan ishlarni chaplab, ularni ranjitadiganlar shu bo'htanni va ro'shan gunohni ustiga ortib olgan bo'ladi. Ya ayyuhan nabiy qul li azwajika va banatika va nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihin. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Ey Peygamber, ayollarınga, kızlarınga ve müminlerinin ayollarına aytqin ki, pürkenci bilen bedenini orup alsın. Munda kılganda, ularının ör ayollar ikenliki en oңay tonuludu da, başkalar onlarga çekilmaydı. Allah bendelerge naayeti mağfiret kılgıcıdır, naayeti mehribandır. لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا. Eğer münafıklar nifaktan dillerinde kesel barlar, Medine'de yalgan haber tarqatquchilar qilmishlardan yanmasa, ey Muhammed, albatta biz seni ularga musallat qilamiz. Ondan ular Medine'de la'natga uchirgan holda sen bilan ozg'ina vaqt tura olaydi. Ya'ni ular Medine'dan surgun qilinib haydab chiqarildi. Chiqib ketishga tayyorlik qilib olish uchun Medine'de faqat ozg'ina vaqt tura olaydi. Ular qayerda bayqalsa, shu yerda tutiladi va o'ltirildi. Sunnatullahi fillazina khalaw min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Bu, yani munofiqlarga Allohning tutgan yo'li, Allohning o'tgangi ummatlarga tutgan yo'lidir. Allohning tutgan yo'lida hech qanday o'zgarish topolmaysan. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. Kişiler senden kıyametnin vaxtını soraydı. Onu ben bilmeymen fakat Allah bilidu digin. Sen nim bilisen? Kıyamet yakın buluşu mümkün. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. Allah hakikaten kafirlarni rahmetinden yirak kıldı ve onlarga dozakni tayarıldı.
خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. Ular dozaqda мәңгі qalıdı. Ular eşqandaq, ularni qoğdaydıgan dost və ulardan azabni dəb'i qıldığan yardımcı tapalmaydı. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. Dozaqda ularning yüzləri türülüb ketadigan kunda ular "Kaşki biz Allohga itoat qilgan bo'lsaqchu, payg'ambarga itoat qilgan bo'lsaqchu" deydi. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Ular Parvardigarimiz, biz haqiqatan boshliqlarimizga, kattalarımızga itaat qildik. Ular bizni to'g'ri yo'ldan ozdurdi. Parvardigarimiz, ularga azobni ikkasi bergin va ularga qattiq la'nat qilgin deydi. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. Ey müminler! Sizler Musa'ga azar qilgan kişiler, yani Bani İsrail'dek bolmanglar. Allah Musa'ni ularning etqanlardan, yani töhmetlerden aqıldı. Musa Allah'ның dergahida obro'liq idi. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Ey müminler! Allah'tan korkunlar, doğru sözden kılınlar. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Allah sizlərinin əməllərinlərini tüzəydi. Yəni sizlərni yaxşı əməllərə muvaffaq qılıdı. Günahlarınlarını məğfirət qılıdı. Kim ki Allahqa və onun peyğəmbərə itaat qılsa, zor muvaffaqiyət qazanğan boludu. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Şübhisiz ki biz amanetni, yani perizlerini ve şeriat tekliflerini asmanlarga, zımınga ve tağlarga tanıdık. Ular onu üstüge almadı. Onun eğirliğinden korktu. Onu insan üstüge aldı. İnsan hakikaten özüge zulüm kılgıcıdır. Hakikaten nadandır. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Mazkur amanetke xiyanat qilganlıqlar üçün münafıq erlerini, münafıq ayallarını, müşrik erlerini, müşrik ayallarını Allah azaplaydı. Mazkur amanetke riayı qilganlıqlar üçün mümin erler ve mümin ayallarını Allah afu qılıdı. Allah müminlerge nahayet mağfiret qılğucudur, nahayet mehribandır.